Inače, evo ljudi, pre klipa shoutout za Fidexa, znači lik se trudi, sad upravo live-uje i da, znači ajmo do nove godine 100 subscribera i ajmo na video. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Danas ćemo da snimamo na Jitter Networkom. Znači, tu imamo 5 daily crate kija, tako da 1, 32 jepa, to je to. Drugi, donator crate, ok, to ćemo kasnije da otvorimo. Treći, dobili smo bucike, protection 1, what the fuck. Onda imamo sljedeći, kapica, nije bolje od ova. I otvaramo posljednji daily crate key, boots. Jebik. Idemo sad donator. Dobili smo sharp 3, ok, to će nam pomoći. Da ljudi, dugo nisam snimao, u stvari jesam, ali na drugom akauntu, tako da to se kao ne važi sad, to ću da kažem. Sad ću ja da stavim sav armor sve tu i da uzmem ovako. I da, ajmo sad. Ajmo, Sasa hakuje, ok. GG. GG Sasa. Sasa snimljeno. Vidi ga, vidi ga. Poz. Zajedno snimam. Snimljen je. Snimljen je. Znači da ljudi, eto, sad ćemo da timamo malo. Znači nisam uvežban ako ne uhvatim neki dobar kombo, ali ono, jebi, nisam igrao. Ceo dan. Fuck! Team, ok, team. Ok, what the fuck. Nema tima za tebe, nema tima za tebe. Ja tim, ajde tim, ajde. A nećeš, jebem ti fight. Nije bitno. Inače, pišite u komentarima da li vam se sviđa bez bobbinga ili sa bobbingom. Ja ću da koristim ovo i bobbing. Inače, Sasa je, brate, ono, lik dere. Sa hakom. Gdje si, Saso, bre? Saso, moj druži. Ajmo da ga ubijemo, to je to, Sasa je gotov. A inače, ljudi, samo vam kažem, ovi hakeri zaborave na gap. Neki sad da kažem. Neki zaborave na gapu i nemaju, eto šta da... Umreći, tako. Znači, tako umiraju. Snimljen je. Znači ljudi, jitteram na Sasu, ona lik hakuje do mile volje, inače mogu da upalim sad 5 zig mod, ali ne vidi se toliko. Pišite mu u komentarima kako da uredim ovo recording da mi ne piše, jer zezam me to. To je kao replay mod valjda, ne znam, ali ono. Aj sad ću da isključim 5 zig mod jer ne treba mi. Bolje mi je ovako. Ne, okej, tim. Tim, Ante, timaj se! Jebem li ti, tim. Džaco. Nije bitno uglavnom ono. Mislim da sam bacio kapicu, tako je. Bacio sam je. A nije bitno ljudi, i ovako. Inače da, kupio sam tu tastaturu koju... Ajde Teddy. Znači kupio sam tastaturu koju
i se ne sluša toliko, ali se ne čuje. Ali ako je Teddy, nemoj ga. Nemoj ga. Ok. Znači ljudi, trudim se da eto da snimam više. Možda, znači ja eto pravim daily upload, a ako ne pravim daily upload, bit će, eto, ako ne pravim daily upload, bit ću jedan dan 3 videa, eto, ako odustajem. Tim, Kostas, Tim. Pa timajte, alo. Inače ne hakuju, Teddy, ako gledaš ovo. Kostas nube. Znači ja mu kažem Tim, on... Ne, ja ću bit pička, ono, da znaš sam. A nije bitno. Nije bitno, ajmo sad na Kostasu. Kostas nube. Pa ti... Šta me ubija, koji kurac? Alo, to sam ja. Brt, to sam ja. Inače, pozajete snimam. Da ljudi, još malo, okej, what the... Kako ti se zove na kanal? Stefan Stories. Stefan Stories, eto ga. Eto, pozdrav za Kostasa. Jackman. Nije to 3. Inače da ljudi, sad ćemo da ubijemo njega. Ne smemo. To 3. Šta ljudi, ne smemo to 3, pa zato eto ne pravimo to 3. O, koji haker! Madek se mudonja jedna. I da ljudi, eto, pozdrav za Andrej, za Kostas, za Nule u Ženici. Ne, ok, za Teddy, za Ante Majhen, za Džaco i za Jackman 0521. Eto ga. I da, eto ljudi, znači, za Field. Ok, znači ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Ja se nadam da vam se svidao. Ako vam se svidao, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem sad, šta vam kažem, ono, pozdrav.